Ndicho gantu kanini tinko nankere mboya nako kambire nkwiri arandagurite lakini all the same gato inambire kwa tukera nagire murithire wetu wa Meru TV tukurikana kairo kiriro thongi nyume gutigana menya wegoro ni ubambitaga ni family na Kimathi nani bakambita Nancy Ndogo tugitega yogukira bwega arakundi uri narakunde uri kinya ome andikuru yate Kenya Family kugoba gutu stream live kukurukira website yetu twakugwa taugeni kire mubango jwa turinge Meru kiriro naru mubango jojo kigira ntuko chunde chanjo matatu mwankantu ko yanjumana nikyo tukirite rukire wo gukinyibia eme kumukinyibia eme igotura mame yani tukagera rukire kengo utigira tugutura mame nuye mame ndi mweme eme rira nkamia rokere nkamia we eme mame ne una kitharaka ni mame mame to irio no me atharaka igotwana nukona roye rura rwitha warure kirimira rukiri kagita ka nyanya kine kanya nyekini ugu ukonderete na agu atika mamu mame mamu marukiri na ndenda tumita eme okay gaturinge eme ibwega na turinge mame gatuture mame na tamantu makali nago enu imale kubwara na nturani gweto chathethuki na randa umira gutija mai turauma na jono turere bwega nukatura mamire tukiuragia na tena ndi na iturendete kumenya gavana ni nani. Ari mea gavana bado ni mama. Lakini ende na ntuiga nona. I think ntu komyo, I think so. Kwena kamite irathia nambere kwa gitara wa kire bunge ya Senate. Na kamite ino ni akainambere kwa igwe kira ithagiria. Kithi nambere kwa igwe kira ithagiria kegwa gavana akegwa ke akiumagaruka gitini kana gavana atiena magite mariko. Na wona ntu ino chiathira kamite ino kainambere kwa kenenkanagia report kire bunge na in case ukakwegwa bakauga gavana na kubatara kuthi ukewa kwena think ukewa kwena kura vote kire ma senate newe ba kiruta kinyabo bwago noka gutwika kamite ino kauga gavana bado imama bas mandu makathirira akeja kuga sekana senate keja kuga gavana ni mama ri what do you think MCAs watafanya bado ntubabo kewa buri ogo na ate nuanga kewa kwena na manya ndio mantu makathuka zaidi okay ntikugo God forbid but ukahagutwika akendelea governor atendelea akainambere kwa governor menyaga gukonekana MCA gutina yani batina uge yani mantu mana inyoke were mbiche mai muno kire mumero nonto mumero akona mantu mara MCA araragiria yarari mantu morongo mantu jatina gitomi matiana gitomi mantu wo na bakego bena kagita kaumu let me tell you bakawena kagita kaumu ka convince mungina muno mukuru kinya ko watana na governor endekaire nyuma ya mantu mumonde mathena mumonde bamwirite rwiro agachindana akanagotana ai bakego bena kagita kaumu I think Kenya decision ya Senate eka toma Kenya county ile ingi MCAs bara bange ba county ile ingi bakobanga impeaching governors I think ikethoro ere as a lesson to them that otomba kokera narwa wakizumuto that is in case watu ikabati na ega tweka kathi watwika akathi na kinyona ndini lesson na yoki gavana barabangi either way babethiretwe bakiaga ngwatene na atongoria na ma MCA na munonkoroki barabethiretwe batari bagitumagira obiji ciao na ukali uturonire muthenya wa goro governor nethirwa akiriungagira
akiriungagira Mithika Rentori CS wa agriculture mantu by the ukero baka watanira kana governor wali unge bichini no ya Rentori ugetekira kwa sababu okay one igitariria ba campaignaga anto baba kuigintu kia baretere one in common igitaria beraga bati qualified no kurikana case ira ni baretere amwe na in one way or ibejere close alafu even after Mithika CS gochindwa na netere ahead netikiria defeat na congratulate Kawira na attend kinya event ya kunyuithwa muma kwawe that means tiga to differences to nini to ezire but all the same kagita nika after bakonyuithwa muma iko mere tetezi ati Mithika kaba kwenda kugana thirikari bakwenda kugana thirikari account ya Meru ontubora governor nikanie akiuga na ugawe atiga thirikari katiga eno mtu auga bakathuri ba Mithika mo bakwenda kugairwa thirikari na Mithika atathukirie ndeto ino na ngire mbogo baithewe chiarende to inenema so ntira itigiri okay according kana kuringana nigo ntira itigiri kana ntia thugana ntikeda no bana ne ruaru kana no bona ne that song muno kuriungo bichini yake na wakana bakania emuthe bakabena arantere chia nigembe wandamite na wandimite bubu ibwete na mbere wa Kagita na Kawira kana governor wa Meru akiriungira CS Mithika aretere na kana rwaria rura dominate au rura twikira ni rwa wete na mbere bwa agriculture tebwa mantu ma impeach no murithi mo Meru arijukia karetete but all the same ukathukia ta Nancy gutwike mtu weno ile nyamantu make makwarira mantu makoneni na kurutwa giteni and all the same ethero akiriunga akiri menya nirikano ati nirikatumithika ethetwe senator wa county ya Meru kogwe na relation ishepembega na senator so na kubamenya na kumenya kira gintu kogwe otibu mboko ni Vince Mumeru ati mantu mama timwararite kumenya wawa kana no twende minya mantu nyuma ya maramange ni impeachment ekwarirwe munde alafu wewe unaenda mambo yangu na butiro na but all of a sudden okodio bichini yake bokodiko ibanda kudenti wete atenge wete kana kadinya last week kubanga but all the same gatwetere tumenye bwa karika nkona antu bengi unibethire to bakiruta maoni makoneni na untu bobwe na governor Kawira no kuona governor Kawira gutakaomba kuthi no kuona governor takaomba kuthi ikioragirwa ngikwira muthenya jogoro kuyoja kinyaga kauga koja obange bakoja kana nonto either science gote side etegwenda go prove ere right MCAs iba kwenda go prove nini accusations chiao kana motions chiao ira bodire to bakiareria iba kwenda go prove right on the other hand governor na kwenda go prove right that we mantu jaja bukuka nijo rongo so kaiguo ojo akiuga ndi na facts ojo akiuga ndi na fact kawetera kuona fact hiyo kiate board na nuntu na decide moto igeruya side ingene ne batinyo kwe wakanye kayikana ikeretera na Martha Karua ariungite na account ni thera kanithi muthenya wegoro na ariungite na aranterira inambere kwegwa kiuragwa athunganire kana bagwatanie na Ruto we abana ararire koyo agukia bata kiathira koyo agugu augire tiumbikana kantu bakare murengoni wao but do you think wise maybe tuge Karua kuthungira kire thirikari? I don't think it is wise. Okay, akatwara Karua opposition ika weak
Rikana Karua ena some like powers but ena voice. Kuri voice ina influence fulani yeni okiri opposition. Nagitarira atonya kiri dirikari opposition yekawi keni nawe. So kethera na campaign ria opposition. Na kare opposition. Na that was she said yesterday where we romu the nyamabaro au wa muntu nethero ekara. Na I think Karua is one woman imto mwe udingatera meari yawe. Augire muntu nakare sendi irari na araugire opposition. Je sawa kaba inambere kwigoba ekaragagu hathi inambere kwa kiugaga bamba barero la Kristo na ikwale bakwali utiri Kristo au na ndesiga Kenya au gaitigairwa enenu to oninkeja kuga okay atia weta mtu naraugire atia weta mtu ira araugire o Kristo imathithio tikwalia ka wewe mu Kristo rutha mantu mara makuthieni na Kristo nonto bamwe beruthaga Kristo baetuya Kristo lakini mantu mabaruthaga batiruthaga mantu ma Kristo bati utebati gotega ori ongi uchiona ugo recent kinyago no bati recent mea atiruge recent narugire ri narugiro ka kwigwa no kwa we mu Kristo rutha kulingana na Kristo exactly nduga ni Kristo nonto rutha tuone yani tuone Kristo meawenda tukikwali okwali wenyu ni unde mu Kristo mbonokete muno but mantu makorotha ti mantu mu Kristo ende uga wewe mu Kristo rutha mantu mara tukona woma we mu Kristo bwa gato inambere kuigwa tukimweruka nini muri wa Meru TV tukinenkagerwa ndeto na njira enda kana tumenyirwe mara marere wona twashokerera rere ngi tukainambere kwa twishokagena na mantu makoina mangatheti na tukaendelea kweraniria nkuruki ni ubambetaga ni Feminist wa Kimathi tukurikana nyuma kagitate kuraya Negi taringeria gukongwera monoka